Alright guys, so karon it's already almost 11 a.m. here in Shanghai. Diba? China. Shanghai, China. And then, ang mga flight stewardess o mga stewards, padung na silang airplane. In a while, tawagan lang yan kay mag-boarding na. So guys, kung current day, we'll be ninyo kay magpadung namin sa Amsterdam. Yes. Netherlands. So see you there, Norvin and Michael, and of course, Lucas. Alright guys, kuyugi mi ninyo kay mga tunami sa Netherlands. Before that, don't forget to click the notification bell para ma-update mo sa aking next video. Just like this, and don't forget to subscribe and follow my Facebook page, Shikoooi Vibes with Tripol. So, namin sa boarding gate number G116. Okay? See you there sa airplane. Okay guys, so karon na hiluna na ginanga mo mga kalab no. Nakalingkod na may karo. And then huot kayo siya guys for 15 hours. Muna yung position. Huot pa lang. Of course, kayo din naka-afford o kang business class. Economist ka rin. Diba? Soon maka-afford na ka. Sige ako. So ano yung ka na? Kaya siya TV. So dili ka maboard. Imagine guys, 15 hours yung travel kami. At least doon ta sa CR. Kami sa pinaka-last. Mo niya mo ang ring ko lang. Laptop ni. This one is laptop. Nasa full again siya. Gwapo guys, gwapa. Okay. Alright guys, so karon guys, namin dito sa Tripol railway station over there. Look. And then natin may train tickets. So, mag-comic train tickets going to Eindhoven. Yes. Ito may salatan sa mga megs. This is mine. Okay, so na may ticket guys. Ano na siya ka-simple and easy. So, I just used my credit card. Okay. Kanya, nice siya kaya ay, hala, nakalimut ko activate anong credit card di ay. What? So, we need to. We need to. Pero, yeah. Okay, let's go. Kailangan rin activate. Okay, so see you sa Eindhoven at 21. So karon guys, naglibog may og asa may manakay. Kaya wala Eindhoven station. So naa diri Venlo via Alternate Sea, Heterogenbusch and in Hoden Sea. So muna siya. Michael, ang aming sakyan kay Venlo. Venlo? Okay guys, so karon nakasakay na may train going to Venlo. Black. Daghan kayo dalang luggage guys. Or you go off mo. Hindi so nag-struggle with me. Anyway, at least nakasakay na me going to Venlo. At least sa Eindhoven. Yeah. Apo dito oil. Nasa sa second floor during a train. Okay. See you there, Norvin. See you, balik po pag kita nakita, Norv. Alright guys, naabot na gin me after 2 hours of traveling. 2 hours na. 2 hours. 2 hours of traveling from Amsterdam. So, naabot na gin me guys. Namin sa Eindhoven Central Station. Then, I meet na mo among friend si Norvin o si Michael. I think nasa sa ubos. Naman siya nga, wait daw, di ba? Sa station daw. So, let's go na. Let's go out. It's so cold. Grabe. Oh. Ito, magkita namin ni Norby guys. Kinaana sila dari coming na sila. Tara ay. Oh, di mo? Pwede ba doon tayo ay bro? Tara, sino si Norby? Si Lucas. Hello, baby. Ayun, gawin ko na kayo. Milak na. Welcome to the Netherlands. Oh my God. Ako ba tagay na rin doon? Oh my God. Papila dyan ko sa vlog ni Shik. Michael, oh my God. Ako ba tagay na rin? Nabot na mo rin. Michael, Alejandrino, and Norby. Sila ang nag-invite na mo, guys. Oh my God, ako tagay na sa Netherlands. Grabe. Ano doon ako? Norby, ako po tagay na doon. Nilok yung Lucas. First time. Hindi ka tawag na magod niya. Bagay sa konsepot. No way. Oh my God. Hello. Kumusta man ka? Nagigit mo din rin. Uy, ato ang ko dito na. One ato atong po. Yung mga bagay. Ito sa elevator. Gamit. Nato na ko una na ito na. Hi, Lucas.
Alright guys, so karon na nagyan mi sa balay nila ni Norby ug ni Michael Alejandrino, the Alejandrino family. Yes, kita na gyud mi ni Baby Lucas for the first time in the history. There's one iyang say tawagan crib ni Koan Lucas. Hello guys, excited ko mag house tour ani nga balay pero later naman ako patanawon ha. Okay. So naratay ha patanawon the river. Mo din si Lucas oh. Yan si Lucas, diba? Cute kayo, no? Let's go. What's up, pretty waps? Welcome back to my YouTube channel. This is Shik, and you're watching Shikoooi Vibes with Tripol. Oh. So, karan, guys, it's December 14 here in Netherlands. Oh, nandun ako sa Netherlands, guys. And of course, ginawas ako. Mag-grocery me. And then, mo din yung balay nilang Norvilline. Yeah, Norville. Nice kilang balay, guys. Di ba? Isn't it amazing? Ano sabi ka saan itaw? Dito ilahang part. Dito. Hindot kaayo. So, mo yung place. Hala, ako Katong ako Himo gida? Pwede to siya maswipe og ganang mga kuan store. So, mo siya, guys. Mo ilang place there is sa I don't know. Ano sa to? Para rin ito rin. Ano sa to yung imong place kani? I don't know. Vehicle. Vehicle? Big hell. Iguan and vehicle. Yes, and this is Norvi. Hello, Norvi. Hi. Thank you so much for Finally. inviting us. Yes, finally, nakaabot na gish. Vlog. Ay, grabe gid. As in, welcome to my vlog. And mo ni si Lucas. Si Lucas. So, mura nagwa si Lucas. Anad na kay. He's sleepy. Ay, nagbuwan na. Nagpansin na. Oo. Are you okay, babe? Yes, I'm so happy that we're here. We're able to explore Netherlands. No, look at ang mga balay. Nice Not ka. only in the Netherlands, but also around Schengen. Watch out for more vlogs. For more? Watch out for more vlogs from Shik. Yes. Schengen edition. Shikoooi Vibes with Tripol. Oh. So, ano siya, guys? Asa kita ba ito, guys? Asa taman ko? Grocery daw si Ding. Mag-grocery daw. And then leg warmer kaya nigahi yung itlog. Anyway, so see you there sa among groceries. Uy, tugnaw man na. Nigahi akong kwan. Wait up. See you there sa ato ang kanang groceryhan, no? Wow. Look at the fries na kuha, uy. Oh my god, I love this one. Money siya. Ali, Norbs, ali. Sige lang, pawag mo siya. So, mangaon sa mi, guys. Mangaon mi, guys. We're here at Albertine. Ilang grocery na. That is het like Herevan Albertine. Nasonsod ka diha, guys. Kaya namin mamalit og among mga kanang konsumo para sa mong pagstay here. Open siya. Look at that. Look, init. Ayan. This is the wow. For moment 10. Ano saan iday? Aduh. Daan-ding mo tuyo sa anong ang shampoo. Dadaan na. Gutom ito, Norb. Okay guys, so dito mi sa Albertine, di man pwede mag-vlog dito. So wala ko ka-video and then mana din may pamalit guys and this is our food. Budget ni siya. And nami diri sa Gebakram. Nasa baligyan at churros Spanish recipe. Yan siya, magkuha pa kayo ang tindera. Makakuan siya. Show pa kayo. May kakitag na akong malagibang. You're so very mika. Sika ka. Ikaw sa dong. Thank you, Mel. Thank you so much. Okay, let's go. Let's go. Oli? Oli meaning oil. Bowl Okay, so right meaning now bowls. guys, kay padong na may balik sa balay. Ayan.
Muna among kuan, maglakaw kita din dapita. And mugamay kita din no. Kay lakaw is Real. the best. Yes. Lakaw is real talaga. Nagpatunga gid sila. Bugnaw ko ayun. Nasa na yung mga marites na rin. Oh, mga marites guys. Justness. Chestness sa tunga sa karsada. Pero managad na rin. Hindi managad siya mga isip yung mga ano. Nag-chestness sila guys. They're chestnessing, aha. Oh, nanay kabata si Kuan, Lucas. Hello, Lucas.